Сираттағы құтлау хүздері Кушнаренко районы Туқмақлы ауылында туып өсіп, әлігі күнде Кушнаренко қасабahында күн итеусі Илдус Зәкиұлы Шараев қайулана. Біздің кеубіз 29-сы ғинуар күнді көркем байрамын 45 яшын білдәләні. Яқыныбызды Башқұртыстан 24 каналы аша құтлап кетерге рөхсәт етігіз деп башланып бите хат юлдары. Ғалем құяшы менен кеше хезмәте менен күркәм тейдер халықта. Илдус Зәкиұлы изге күңілі, ярдамсыл, тырыш, мақсатына ирешүсән ирудаманы. Үз-үзенә талапсан, шул ук вакытта ябай булуы менән дә тугандары, хезмәттәшләре арасында олы ихтирам кадана. Кеубез әле Сибир тарафтарында эшләп йөрөй. Кәләше Илиза Фәрит кызы менән 2 кыз балага матур тәрбия бирделәр. Гөлназары Республика кардиология дәваханасында шәфкать туташы булып эшләй. Кесе кызлары Гүзәл әлегә студент. Балалары ла ата-әсәһе кебек хезмәт һәүсән намыслы булып үсеп еттеләр. Кадерле без, тормышың сагы буяудардан торһын. Һәм дә изге теләктәрең тормышка ашһын. Өеңдә бәхет хөкемөрһен. Һеңлебез менән бер-берегезне аңлап яшәгез. Яныңда бары тик ихлас, тугры, ышаныслы дусларың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Барлык изге ниятләрегез буйымга ашһын. Тормыш юлың балкып торһын, ягымлы шат булһын күңелең. Озын гомер бәхет шатлык менән bir кайгыһыз үтһен гомерең дип котлау хатына шигырь юлдарында өстәй тугандарыгыз Эльвира, Радик, уларның балалары һәм Әсәдуллиндар гаиләһе. Улар һеҙҙең өсөн матур йыр бүләк куйыуҙы үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Яурынлы бүркіттерге қамап меңе, иңлер үсін зәңгәр көкті бойдан бойға. Язмыш қыналары шулдар көзілі заттың, енгіне әлі ұтта әлі ойға. Ирегеттің яшын ғанамайдар, әккүр әткен ішін ғанмайдар. Şartlap hınmayılar. Ak yavrınlı bürkütterge qanat mine, yonda dalıp düşersin tığan yerge. İleşterin utfisteri yitedilu, yattı gel olasın irmeni tigen irge. Iryegettin yaşını hanamaydan, ekkur etken işin hınmaydan. Dağıllar dağıllar sınıgalar, ağırlıktan şartlap hınmaydan. Yavrınlı bürkütterge qanat mine, qursalarga gaziz halkın tığandarım. Ağırhının alıp qaralar qabanıp, yadır etsin indey gamel qığandarım. Iryegettin yaşın hanabaydar, ekkur etken işin hınmaydar. Hınmayılar. Yürüyegettin yaşın hanamaylar, ekkur etken işin hınmayılar. Dağıllar dağıllar sınıgalar, ağırlıktan şartlap hınmayılar. Dağıllar dağıllar sınıgalar,
şartlap hınmaygar. Ağırlı